tubaha ikaze abakurikiye Impera Star. Therese Kayikwamba Wagner yongeye kugaragaza ko FDLR atari ikibazo giteje impungenge ku mutekano w'u Rwanda. Dukeneye gukora ibirenze ibyo kwigobotora ubuyobozi bubi. Dukeneye kandi kurwanya ikibi aricyo ubukene ndetse n'imibabaro. Muri aya makuru kandi turagaruka ku bintu 8 M23 isaba leta ya Kongo mbere yo gusubirana ku meza y'ibiganiro. Naho mu mahanga turaza kugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko Israel yahize kuzakomeza kugenzura ikirere cya Iran. Ibi hamwe n'ibindi tutavuze muri incamake y'amakuru ni bimwe mu byo tugiye kubagezaho muri aya makuru mwakusanyirijwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Bahizi Jean Baptiste. Tubahaye ikaze mu makuru yacu ya none, ariko nanone tubifuriza kugira kwibohora kwiza, aho kuri uyu munsi ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi igihugu cy'u Rwanda kizihiza kwibohora ku nshuro ya 31. Amakuru yacu uyu munsi tuyahere kuri iyi ngingo ivuga ko Minisitiri Nduhungirehe yasubije mugenzi we wa Kongo wagaragaje akangononwa ku byago FDLR ishobora guteza u Rwanda. Therese Kayikwamba Wagner ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeye kugaragaza ko atemera neza ko FDLR ari ikibazo giteje impungenge ku mutekano w'u Rwanda. Minisitiri Kayikwamba yumvikanye muri iyi mvugo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ejo ku wa 4 tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi. Cyagarutse cyane ku gusobanura amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Kongo i Washington. Ubwo yarabajijwe ku bijyanye no gusenya FDLR, Minisitiri Kayikwamba yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuyisenya nk'uko bikubiye muri aya masezerano. Yagize ati, ku kibazo cya mbere kijyanye no gusenya FDLR, hashize imyaka hafi 30 urwo rwitwazo rugarurwa ndetse ruzurwa. Ni nayo mpamvu FDLR iri mu masezerano, turashaka kuyirangiza. Turashaka kandi kurangiza urwo rwitwazo ruhora rugarurwa rujyanye no kuba FDLR ihari kandi iteje ikibazo. Niba ariko bimeze, dufite amasezerano agaragaza intambwe zisobanutse z'uko tuzarangiza icyo kibazo. Minisitiri Kayikwamba kandi yakomeje agaragaza ko atemera ko FDLR ari ikibazo gikomeye. Yagize ati, icyiza gihari ni uko tuzafata icyo kibazo cyabaye urwitwazo mu myaka myinshi kugira ngo tuvuge ngo niba ari uko bimeze tugiye kukirangiza burundu. Kugira ngo tukirangize kandi tugomba kubanza kumenya ngo ni bangahe bateje ikihe kibazo, ubundi dukemura ikibazo dukoresheje inzira zitandukanye, ubundi tuvuge tuti intego yagezweho. Ikiri inzitizi ku ruhande rw'u Rwanda uko bigaragara, nubwo bafite ingabo zikomeye ndetse bakaba ari abakane mu kugira ingabo nyinshi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Loni, ni FDLR. Ni ikibazo? Ni byiza, tugiye kuyirangiza. Nyuma yo kubona amagambo ya Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yamubwiye ko niba FDLR ari urwitwazo, u Rwanda narwo rwiteguye kuzakuraho inzitwazo za RDC mu gihe cyose uyu mutwe uzaba wasenywe. Yagize ati, igihe cyose hari ubushake ibintu byose birashoboka. Niba abajenosideri ba FDLR ari urwitwazo ruhora ruzamurwa na Kigali mu myaka 30 ishize, ariko hejuru y'ibyo byose RDC ikaba yiyemeje kubaca intege, u Rwanda ruzabyakira neza ndetse narwo rukuraho urwitwazo ruhora ruzamurwa na Kinshasa ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu nibwo u Rwanda na Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Aya masezerano kandi agaragaramo inyandiko igaragaza ibikorwa bihuriweho mu gusenya umutwe wa M23. Dukeneye gukora ibirenze ibyo kwigobotora ubuyobozi bubi. Dukeneye kandi kurwanya ikibi aricyo ubukene ndetse n'imibabaro. Kuri wa gatanu tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda barizihiza isabukuru y'imyaka 31 yo kwibohora. Bishimira ibyagezweho kuva mu 1994 igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwaga n'ingabo za RPF cyangwa RPA.
Intambara yo kubohora u Rwanda yatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi 1990 kubera ko FPR yashakaga guhagarika imiyoborere mibi, ivangura no guhezwa byatumye abanyarwanda benshi bahunga igihugu cyabo. Brigadier General Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, mu kiganiro n'itangazamakuru yagize ati kwibohora nyabyo byaje nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no gukuraho ivangura rishingiye ku mateka ryakorewe itsinda runaka. Yakomeje agira ati guhagarika jenoside no gutsindwa kw'ingabo zakoze jenoside mu 1994 byaranze kubohora igihugu, ariko kwibohora nyabyo nk'uko perezida yabivuze mu 1993 kw'ingabo zizaho umusingi wo guhindura igihugu. Bivuze ko dukeneye gukora ibirenze byo kwigobotora ubuyobozi bubi, ariko kandi dukeneye no kurwanya ikindi kibi, ari byo ubukene ndetse n'imibabaro. Rwivanga yavuze ko umunsi wo kwibohora muri uyu mwaka wizihirizwa ku rwego rw'inzego z'ibanze, kubera ko ibirori bikomeye mu rwego rw'igihugu bisanzwe bikorwa buri myaka 5. Tubibutse ko ibirori nk'ibi bikomeye byakozwe umwaka ushize ubwo hari ukwibohora ku nshuro ya 30. Ku munsi wo kwibohora abanyarwanda batekereza ku rugendo rwo kwiyubaka mu gihugu kuva jenoside yahitanye abatutsi basaga miliyoni yahagarikwa, ndetse n'imbaraga zikaba zikomeje mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Kuri uyu munsi mukuru w'igihugu hibukwa ibitambo by'abagabo n'abagore bagize uruhare mu rugamba rwo kwibohora, bashaka guhagarika politike yamaze imyaka irenga 30 y'ivangura ryarangaga Repubulika ya mbere n'iya kabiri, yerekanwaga n'urwango ku batutsi bikarangira bakorewe jenoside mu 1994. Mu myaka ibarirwa muri za mirongo, impunzi z'abanyarwanda zagerageje gusubira mu gihugu cyazo kuva zahunga ubwicanyi bwo mu 1959. Bwakurikiye kandi ikiswe impinduramatwara yo guhirika ingoma ya cyami. Urugamba rwa FPR ruyobowe na Perezida Paul Kagame rwatangije ibihe bishya by'ubumwe bw'igihugu, kandi ibi byayoboye politike y'igihugu mu nzego zose. Kuri uyu wa kane itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi, Minisiteri y'Ingabo na RDF bashoje gahunda y'umwaka yo kwegera abaturage yaranzwe n'ibikorwa bitandukanye by'ubukungu n'imibereho, birimo amazu yubakiwe imiryango itishoboye ndetse n'ibikorwa remezo by'amazi n'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse no gutanga serivisi z'ubuvuzi ku buntu. Muri aya makuru reka tugaruke kuri ibi bintu 8 M23 isaba leta ya Kongo mbere yo gusubirana ku meza y'ibiganiro. Umutwe wa M23 wasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa ibyifuzo byawo 8 mbere y'uko impande zombi zisubukura ibiganiro zimaze igihe zigirira i Doha muri Qatar. N'ibyifuzo uyu mutwe watanze kuri uyu wa kane itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Goma. N'ikiganiro cyayobowe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa AFC 23 Benjamin Bonima, ari nawe uyoboye intumwa za M23 ziganirira na Kinshasa i Doha. U Rwanda rushinjwa gushyigikira M23 rusinyaniye i Washington amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byo aya masezerano ateganya nuko ikibazo cy'umutwe wa M23 kigomba gukemurirwa mu biganiro bya Doha. Mu kwezi gushize M23 yahamagaje intumwa yari yohereje i Doha, ndetse amakuru avuga ko zavuyeyo nta musaruro ibiganiro bitanze. Bonima wari uziyoboye yabwiye abanyamakuru ko leta ya Kongo ari ikomeje kudindiza biriya biganiro kubera ko tabiha agaciro. Yavuze ko nko mu biganiro byabanje intumwa za Kinshasa nta nyandiko zibemerera guhagararira leta mu biganiro zigeze zihabwa, mu gihe AFC M23 zo zari zifite izo nyandiko ndetse zikaba zarazigaragarije umuhuza. Yavuze kandi ko mu bikomeje kudindiza ibiganiro harimo kuba Kinshasa ifata AFC M23 nk'abanyarwanda, ukuyemo gusa Lawrence Kanyuka uyivugira. Ikindi kandi ngo Kinshasa ikaba ikomeje gukoresha umujyi wa Bujumbura nk'icyicaro gikuru FARDC yifashisha mu kugaba ibitero ku mujyi wa Goma, Bukavu ndetse no mu bindi bice bituwe n'abaturage. Mbere y'uko i Doha muri Qatar hasubukurwa ibiganiro bya 5 hagati ya AFC 23, leta ya Kongo yasabwe kubahiriza ibintu 8 birimo kuba Felix Antoine Tshisekedi
Tshisekedi agomba kwerura agatangaza ko ubutegetsi bwe bufite ubushake bwo kugirana ibiganiro bitaziguye na AFC 23. Harimo kandi kuba inteko ishinga amategeko ya Kongo igomba gukuraho umwanzuro yatoye mu mwaka w'2022 ukumira leta y'iki gihugu kugirana ibiganiro na AFC 23 yise umutwe w'iterabwoba, mu kwirinda ko mu gihe haba hari amasezerano yasinyirwa i Doha iriya nteko yayagaragaza nk'atemewe. Icya gatatu AFC 23 yasabye ni uko igihano cy'urupfu ubutabera bwa Kongo bwakatiye abayobozi bakuru bayo cyavanwaho, ndetse inyandiko zo kubata muri yombi bashyiriweho nazo zikavanwaho. Ikindi, kubakurikirana mu nkiko nabyo bigahagarara. Icya kane ngo ni uko abantu bose yaba abasivile cyangwa abasirikare batawe muri yombi na Kinshasa bashinjwa kuba intasi za AFC M23 ahanini bitewe n'uko basa, kuba bari basanzwe bafitanye isano n'abagize ririya huriro cyangwa bafite ibindi bahuriyeho nk'ubucuruzi, bahita barekurwa by'ako kanya. Ikindi kandi ngo ibikorwa byibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda nko kubatoteza, kubagaragariza imvugo z'urwango ndetse no kubarya nabyo byahagarara. Leta ya Kongo kandi yasabwe koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Ikindi, ikongera igafungura amabanki mu bice bigenzurwa na M23 kuko icyemezo yafashe gikomeje kugira ingaruka ku baturage. Ikindi kandi ngo ni uko igomba gusubiza imitungo y'abayoboke ba AFC 23 yafatiriwe, ndetse ikanatanga indishyi zo gusana ibyangiritse. Icyanyuma rero ngo ni uko Kongo igomba gusinyana na ririya huriro amasezerano yo guhagarika imirwano. Ariko rero Kinshasa ntiratangaza niba izashyira mu bikorwa ibyo yasabwe cyangwa niba yo yumva nta shingiro bifite. Reka amakuru yacu yavugwa mu Rwanda tuyasoreze mu myidagaduro, aho umuhanzi Roskana yishongoye kuri 155 AM. Roskana yavuze ko kuba yaravuye muri 155 AM ya Coach Gael ntacyo bizahungabanya ku muziki we, cyane ko igihe yari arimo hari igihe amafaranga yasabaga atabonekaga kandi ntibimubuze gukora. Uyu muhanzi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ubwo yari avuye gufata amashusho y'indirimbo yise Molela yakoreye i Mombasa muri Kenya. Ni amashusho yakozwe na Director God mu gihe amajwi yayo yakozwe na Element. Roskana yabajijwe amafaranga yatanze kuri iyo ndirimbo yirinda kuyatangaza, gusa yemeza ko ari menshi. Uyu muhanzi abajijwe niba koko amagambo Kenny Mugarura uyobora 155 AM yamuvuzeho mu minsi ishize ubwo yaganiraga n'igihe ariyo, undi abyamaganira kure. Icyo gihe rero Kenny yari yavuze ko igihe cyageze bikagaragara ko Roskana afite ubushobozi burenze ubwa Rebo biturutse ku byo yasabaga. Icyo gihe Kenny yagize ati, Roskana twasinyishije na Roskana w'ubu baratandukanye, bidaturutse ku kuba yarabaye icyamamare, kuko nkeka ko hari urwego rwa mikoro yagize ku giti cye bituma mbona arusha mikoro Rebo. Yakomeje agira ati, ntabwo bikiri ibanga, byageze aho twapangaga ko wenda amashusho y'indirimbo agomba kujyaho 5,000,000, amajwi yayo akaba 1,500,000 n'izindi 2 cyangwa 3 zijyanye no kuyimenyekanisha, we akadusaba 15,000,000 zijya mu mashusho y'indirimbo gusa. Mu gusubiza, Roskana yavuze ko yari afite icyerekezo cye nk'umuhanzi, akabona iyi Rebo yo idashaka kucyumva no kumufasha gukabya inzozi yari afite mu muziki we. Yagize ati, ntabwo nemeranya no kuvuga ko nasabaga byinshi birenze ibyo 155 AM bari bafite. Nabo bari bafite ikipe yabo yifuza uburyo igomba kuremamo abahanzi, kandi butari bubi. Nanjye nari mfite icyerekezo nk'umuhanzi ku giti cyanjye nari nkwiriye kugeraho, nageragezaga kwirwanaho. Ntabwo nshaka ko abantu bazagira ngo amafaranga yandenze ngo nyafate noneho nyashore. Mugende mubwira abantu ko nta mafaranga ngira. Yakomeje avuga ko we yarotaga ibintu binini, ariko akagongwa no gusanga inzozi ze ziruta ubushobozi bw'ibihari, ari nayo mpamvu yahisemo gukura make karenge akigendera. Yagize ati, hari igihe urota ibintu binini birenze ubushobozi bw'ibihari, ariko ntabwo biba bivuze ko amafaranga yawe ku giti cyawe arenze ubushobozi bwa Rebo.
Ushobora kurota ikintu ushaka kuba, ubushobozi buhari muri ako kanya. Ariko rero ntabwo bisobanura ko njyewe mbaye umunyamafaranga. Uyu muhanzi avuga ko ubu nta kibazo afitanye na 155am kuko yasezeye neza kandi akanamenyesha abafana be uko ibintu bimeze. Akomeza avuga ko kandi bazakomeza gukorana mu gihe bizaba biri ngombwa. Ariko rero ibi abihuriyeho n'ubuyobozi bw'iyi nzu ifasha abahanzi. Uyu muhanzi kandi anagaragaza ko nta kintu cyagenze nabi hagati ye n'iyi lebo, gusa yemeza ko akiri mu nzira zo kurangiza amasezerano bari bafitanye mu mahoro. Yahakanye yivuye inyuma iby'amakuru avuga ko yaba yarajyanywe mu nkiko n'iyi nzu ifasha abahanzi. Uyu muhanzi kandi yavuze ko hari abantu batandukanye bari kumusaba ko bakorana, ariko akaba akigongwa n'amasezerano afitanye na 155am ataraseswa mu buryo bweruye. Agaragaza ko mu gihe yaba yarabaye umuhanzi wigenga byuzuye aribwo azaganiriza abo bantu akumva abazaba bari kumuha amasezerano azungukiramo kurusha abandi. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri ayavugwa mu mahanga, aho Israel yaheze kuzakomeza kugenzura ikirere cya Irani. Israel Katz, minisitiri w'ingabo wa Israel, yatangaje ko igisirikare cya Israel kiri gutegura imigambi izatuma Iran itongera kubangamira umutekano wa Israel. Israel Katz, minisitiri w'ingabo wa Israel, yatangaje ko igisirikare cya Israel kiri gutegura imigambi izatuma Iran itongera kubangamira umutekano wa Israel. Yavuze ko ingabo za Israel zigomba kuba ziteguye mu buryo bw'ubutasi n'ibikorwa bitandukanye, ku buryo baba bagenzura ikirere bakumira ko Tehran itongera kubaka ubushobozi bwo kubagabaho ibitero. Katz avuze aya magambo nyuma y'iminsi mike Iran na Israel bemeranyije ku gahenge mu ntambara yashyamiranyije ibihugu yamaze iminsi 12. Ibitero bya Israel byagabwe kuri Iran bayishinja kubaka ibisasu by'ubumara. Munyemerere tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiye, mugire ibihe byiza kandi mukomeze kugira ukwibohora kwiza.